abalandeli emakhaya uMarcus umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokuhlala ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele nonke namhlanje ngobuningi benu ngithi ngenani ninethezeke nihlale phansi njengenjwayelo kanti-ke akekho-ke bakithi umuntu esimcwasayo phakathi kwaleli khaya nonke siyanamukela nanokuthi-ke njalo bakithi uma ngabe kukhona ividiyo esithe sayiqopha ngisuke nginethemba nami bakithi ukuthi khona lo muntu osuke ezosizakala khona uzothola okuthize athi mekwenza angithi yabona bese naye kube khona lapho esizakala khona bakithi. Ngizophinda futhi ngicela ukuthi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe niphinde futhi nithele on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo bakithi esithe sayiqopha nayo phela izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena kakhulukazi nabaqalayo ukubona leli page lethu nje ngithi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe niphinde futhi nithele on ama-notifications. Okay, namhlanje ke bakithi into esizokhuluma ngayo sizokhuluma ngokuhlanjululwa kwezembatho baningi kuningi ke noma ziningi indlela izembatho bakithi ezihlanjululwa ngayo angithi yabo kuya ngokuthi wena ukhuluma ngakho ukuhlanjulwa kodwa ke ngizoqala ngokuhlanjulwa ngokuhlanjulwa lokhu kwasemanzini. Okay, kodwa nengifisa sikukhumbule ukuthi bakithi sonke siyazi ukuthi sinikezwa izembatho ezehlukahlukene singabantu ezingafani ezinye ziyefana kodwa yize sifani izembatho esuke sinikezwe zona kodwa akusho ukuthi zonke lezo zembatho zisuke zizokwenza umsebenzi owodwa cha zisuke zingenzile kuzokwenza umsebenzi ofanayo ngoba asibona abandawonye nangale kwaloko ukuphiwa iziphiwo zethu bakithi singabantu azifani ilona loyo unento asuke ephiwe yona bakithi. Kwesinye isikhathi ngingenza nje umzekeliso ukhona umuntu okuthola ukuthi cha umthandazi kodwa khona umthandazi nami mhlambe ngapha uthola ukuthi nami ngumthandazi kodwa umuntu unento kwesinye isikhathi okuthola ukuthi uyaziwa ukuthi usibanibani ugudi entweni ukuthi kuyazi ukuthi uyazi usibanibani mawugezwe usibanibani cha hayi uyayazi into yakhe ngithi abo ilona lo muntu unento yakhe agudi kuyona. Kwesinye isikhathi noma uthola ukuthi mhlawumbe uyisangoma mhlawumbe ukuthi umuntu uthola cha noma mhlawumbe uyinyanga kuthiwa yilo usibanibani uma ngabe eqinisile uyayazi into yakhe usibanibani ungabe unenkinga ye-stroke hayi uyashaya angithi abo ngizama ukucacisa ukuthi ilona lowo muntu unento yakhe asuke ephiwe kanjalo nakwizembatho singanezembatho ezifanayo kodwa uthola ukuthi azizili ukuzokwenza umsebenzi ofanayo. Esami njengoba bengiyalele lokho benginikele lesembatho bayazi ukuthi sizokwenza u1 no2 no3 no4 nawe ngonjalo nganesembatho esigreen kodwa singezi ukuzokwenza lento ezokwenziwa ilesi sami bakithi lokho esizokhuluma ngakho namhlanje bakithi ke bese ke engifuna ukugxila kona bakithi kuloko okuhlambulula izembatho kakhulukazi nangamanzi ngakazi ufuna ukwenza umzekeliso kahle kahle khona ukuthi ukuthola ukuthi umuntu uyathonga ke sithi mhlawumbe uthongile noma kufika abantu abadala bezokhuluma kuyena basebemtshela ngesembatho noma uzibonile isembatho esifakile kodwa wayesekhuphukela entabeni noma kufika umuntu kuwena wayesekutshela ngesembatho esukuthi osekutshela ukuthi uma ngabe uthatha leso sembatho noma ukutshengisa wathi ngicela ukuthi ukhuphukele entabeni uma ngabe kwenza uzothatha leso sembatho. Okay, nangempela bese uyasenza leso sembatho ukhuphukele entabeni ulandele izinto ngendlela osuke utshengiswe ngayo ukuthi amandla lesembatho uzosilanda ngayiphi indlela nangempela wena uma ngabe bese wenza kanjalo la ngifuna ukuya khona mina ngifuna ukuthi ukuthi isembatho sakho utshengiswe sona kwathiwa iyentabeni utshengiswe sona kwathiwa iyehlane angithi yabona yebo wakwenza nalokho okwenzile ngale ndlela otshengiswe akusho ngokwami akusho ukuthi leso sembatho kusho ukuthi labantu abakutshengise leso sembatho abadinga ukuhlanjulwa bakithi yabona ngikhuluma nje lento ngoba kwakhona obuzayo ukuthi
ile isembatho engisuke ngitshengiswe sona kwathiwa sasentabeni kwathiwa sinyukele entabeni na okusho ukuthi lesi sembatho asisondeli yini na emanzini angithi yabona ke mina ke sengithi ngokwami cha akusho ukuthi ngoba naki isembatho kuthiwe inyukele entabeni kwathiwa iyehlane okusho ukuthi labo bantu abadingi ukuthi wena ngelinye ilanga ubahlambulule noma abadingi ukuthi uhlambulule isembatho saso nawe uhlanjululwe kanye khona nabo bezokwazi ukuthi bahlambulule akuchazi lokho angithi yabo sonke ngingasho ngithi uyakwazi ukuthi isembatho ukuthi kuyisasentabeni ukuthi kuthiwa iyehlane ngaso kodwa ngelinye ilanga bese uyakwazi ukuthi uye emanzini labo bantu bakho ukwazi ukuthi bahlambulule yonke indlela bakithi noma singakwenza kodwa indlela ibuyidlule emanzini bakithi nabo bayadinga ukuthi bahlanjululwe ngokubuka ngokwazi kwami nangendlela engikholelwa kuyona bakithi ngingasho nje ngithi cha lento yokuthi mhlawumbe isembatho uma kwesasentabeni kuphela abantu ke awuzophinda uhambe wahlambulula awusezoza ngasemanzini badinga nabo ukuhlanjulwa noma ngabe bakithi abasentabeni okay sidlule ke bakithi sidlule lapho kodwa engifuna futhi okunye ukucacisa kakhulu ukuthi uma ngabe malana naso isembatho lesi sokunyukela entabeni into ebalekile ngesembatho bakithi ukuthi ngesikhathi utshengiswa ngaso ukuthi iyiphi indlela okumele usithathe ngayo kube ukuthi uthema uqala nje waqala ngayo angithi yabona uma ngabe wesasehlane akube ukuthi usiqale ngayo ehlane ungabe ukuthi utshengisise isembatho kwathiwa iyehlane wena bese uqala emanzini angithi yabona ilokho ongekuhle kahle ukuthi into ungayiqali ngendlela otshengiswe ngayo ngoba amandla asuke lapho osukutshelwe khona bakuthiwa iyemanzini kuvele shuthi amandla uyowalanda khona makuthiwa iyehlane makuthiwa iyentabeni kumele wenze ngaleyo ndlela ilokho kokuqala okubalekile ukuthi uthema uqala ama-instructions wawalandela ngendlela oboniswe ngayo abantu bakho bakithi ngoba ikona okubalekile nangenkathi ozobuqala ngayo kulanda izembatho zakho basuke bevele sebekulindile ngoba phela sikhumbula ukuthi bona babona yonke into nje uzama ulungiselela indaba yokuhamba lakho nawe ubabikela futhi ngoba phela angeke ufike uthungise isembatho bese nje ungabusasho ukuthi ke nasi isembatho ngosikolo ukuthi ke unyukela entabeni ukuze bezofika nabo uzokwazi ukuthi nabo bafike wena bokufike wena bona sebekulindile abantu bakho so nje ngingasho ukuthi bakithi isembatho uyakwazi ukunyuka ngaso ungakwazi uya ngasentabeni kodwa yize kuyisembatho osinikezwe sona ngokuthi esasentabeni inqubo nje uma ngabe kade usilandelana amandlaso uwazile ukulandela zonke izinto ngendlela bakuthi kodwa ke kwesinye isikhathi ngingasho ngithi uyakwazi ukuthi ubabuze abantu abadala bakho uma ngabe usaba ngoba phela kwesinye isikhathi ufuna sikhumbule ukuthi singabantu sinavele sinabantu abangefani akusho ukuthi into kwesinye isikhathi esebenzele mina nawe izokusebenzela ngithi yabona wena kwesinye isikhathi nawe ungazama ukuthi wena ubabuze abantu bakho uma ngabe ukuthi mhlawumbe unesembatho sasendaweni ethize kodwa ufuna ukuya endaweni ethize ungakwazi ukuthi ubabuze kuqala abantu abadala uphahle ukhuleke ubuze nasendlozini yakho ukuthi cha nasi isembatho ngitshengisa sona kodwa ngifisa ukuthi ngendaweni ethize ngingakwazi yini ukuhamba nazo ngakubuza komkhulu nogogo ubuze ezithunyeni zakho uthandaze ubuze ukuthi ngingakwazi ukuthi ngihambe nazo lesembatho uma ubabuza futhi ubabuze baqine eduzane ngoba kwesinye isikhathi uzokubabuza nje kokho kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala noma izithunywa zakho noma ithongo lakho uyalibuza namhlanje kodwa bathule bangaphenduli lokho akusho ukuthi yekela ke manje hayi ngababuza nje bathula baqine eduzane bazoze bakuphendule babuze namhlanje babuze kusasa mabaphendulanga ubabuze phambi kwakusasa bazoyiveza indaba ukuthi cha kuka nje bayavuma noma abavumi uma ungumuntu obona ukuthi cha ngiyasaba mina ngoba ngitshengisa indaba sentabeni ngiyasaba ukuthi lesembaso ngiyena semanzini baqine ngemibuzo ukuze bezokwazi ukuthi bakuphendule ngoba ngempela kathi ngasho sithi izinto zethu azifani ukuze nawe uzoba seside safe ungezoba nenkinga okay okunye ke futhi ebengifisa ukucacisa bakithi noma esingacacisa sikhulume ngakho ikona ukubaluleka kokuya emanzini bakithi bokuhlambulula ukuthi kubaluleke kangakanani sikhumbule ukuthi uma ngabe siye emanzini uma ngabe siyohlambuluka sigeza sihlambula ngisho izembatho bakithi asihlambululi thina sodwa kuphela uqhubezi kodwa nabantu abasembethe nabo bathola ukuhlambululeka nabo bathola ukugeza ukunako phela ukhumbule saba nasezweni nasemhlabeni ziningi izintuli ezisitholayo bakithi nabo nazo lezo izintuli ezigcina
seziyingcindezi nakubona uma sezigcina sesibacindezela kwakubona abantu esibaphethe siyancola senza zonke izinto so mangabe siye emanzini siyohlambula nabo bathola ukujabula bathola amandla kubalulekile bakithi nje uba umuntu uhlahlale hamba uye emanzini hamba uyogeza hamba uye emfuleni hamba uye empophomeni wakithi enza amabhavu ekhaya uthatha amabhakede nje ushaya amabhavu akho nabo ngoba kwesisikhathi khona umuntu osuke ukuthi ukude kunomfuna ukude nempophoma ngisho ungathatha wona okungenani awelokhuzana uthola ukuthi mhlawumbe ulindile ufastile uthatha amabhakede awumpompi bese uwakhulekela wenza amabhavu khona egcekeni kwakona lokho bakithi kuyakwazi ukuthi ukusize kakhulukazi kulabo uthola ukuthi kukude ngemfuleni kukude ukuye empophomeni okay bese ke futhi sizokhuluma ngokunye lento yokuhlanjululwa kwamajazi ngeke ngasho bakithi ngathi kuhlukene uma ngabe kuhlukene ke bakithi khona lokuhlambulula ijazi lokuwasha khona umuntu okuthola ukuthi lena uma ngabe elakhe ijazi sebona ukuthi alisilihlila kahle kade lisebenzisa imngcolile okwazi ukuthi athathe insipho aliwashe nje ijazi lakhe ahlambule ngamandla alineke futhi kungabi nankinga bakithi yabona njengoba ngisho ngifuna ukucacisa ukuthi into zethu bakithi azifani khona umuntu owenze njalo kodwa ukuthola ukuthi akunankinga khona omunye kwesinye isikhathi athi mina yazi ngithonga ngifaka isembatho sami esukuthi nginaso leso sembatho kodwa manje ngisithonga ngisifaka endishini nginaka namanzi kodwa manje amanzi ngwabonini ukuthi anempepho angithi yabona ezinye zezinto okufunakala ukuthi masiziqaphele lezo ngoba ukuthola ukuthi nje ubona kanjalo kanti abantu abadala bazama ukutshengisa ukuthi bona esami isembatho bafisa ukuthi wena usihlambulule noma usoshe ngayiphi indlela ungafaka amanzi akho lensipho usoshe isembatho sakho sibeke kodwa bese usifaka emanzini akho anempepho kumanje ukuthi usineka ngithi yabona uthola ukuthi njengoba ubona leso sibonakaliso bazama ukukutshengisa enye yento ukuthola ukuthi abantu abadala bayazifuna khona into zabantu abangafuni ukuthi uwashe ngensipho nje namanzi bese kuphela kanjalo akithi yabona uthola ukuthi omunye kufunakala amanzi anempophoma ukuthi uma ngabe kade ewasha ngalamanzi opompi nensipho kodwa kufunakala sidlulise emanzi nempophoma kuqala bese siyasinika kufuna sidlulise emanzi nasemfuleni omunye uzoza omunye atshela cha bafike nabezomtshela ukuthi isembatho sethu sidinga ukuthi usihlambulele ngamanzi ukuthi angithi yabona sidinga ukuthi uhlambulele thatha u1 no2 no3 no4 mhlambe nosawoti ngoba phela izinto zethu asifani faka lapho mengabe ukuwasha isembatho sakho nathi thina usenzele ngale ndlela konke lokho kudala ukuthi singabantu abanezinto ezehlukene bakithi nabantu basingamele abafuna izinto ngendlela efanayo so okwakho izinto zakho eziningi wena njengalomuntu wamoya ifuna into yakho ukuthi uyifune noma uyibuze uma ungabe ungena ukuqonda nayo ngayo noma uma ngabe ungayazi ukuthi ufuna ukwazi into ukuthi ngabe ngenza ngendlela okuyiyona babuza abantu bakho ibuza ingilozi yakho ukuthi ngenza ngendlela yini abantu abadala angithi yabona ukuthi mangabe ngenza kanje ngabe kuyikhona yini kodwa kwesinye isikhathi nokwenza khona ukuthi wenza into ukuthi ngeke kusabeke isikhathi uvisana uyenza into ungayibuza ngoba uzosikhathi zokuthi uyayenza bese kuba khona bazoza ngolaka ngithi yabona kanti isikhathi zokuthi uyayenza bese kahle bakutshela cha asikuthandi ngithini ukuthi wenze kanje kodwa ezinye izinto uma umuntu engazi ukuthi ungazifuna uzifune bakithi nako kuyasiza okay lokho nje bakithi bengifuna ukucacisa kakhulu namhlanje ukuthi bakithi izembatho uyakwazi ukuthi isembatho sakho kube ukuthi bukhonje kwenye indawo kodwa ukwazi ukunyukela entabeni kodwa kuyisembatho ekade uye ngaso emanzini ngokwami ngingayiboni inkinga kodwa ngiphinde ngacacisa bakithi ukuthi kwesinye isikhathi nawe ungababuza abantu bakho futhi kwesinye isikhathi kuqala before into uyenze wenzele ukuthi ungathi mhlawumbe usuyenza kanti abakho abakufuni inhlobo lokho bafuna lesembatho sakho sigcine emanzini ungabi ngelenyanga usunywa ngaso uye entabeni usuyokhuleka uzothanda ukuthi sime lapho namhlanje izophinda ibonane ngokuzayo sokuzayo